Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam u ime Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta i želim dobrodošlicu na našu današnju radionicu. '90-ih godina imali smo domoljublje, nacionalni patriotizam, a sada nam je potreban ekonomski patriotizam. Stoga danas želim poručiti, vrijeme je da Hrvatska dobije dobru vladu. Želim nam svima interesantnu i korisnu konferenciju. Hvala na pozornosti. Bićemo zemlja na koju će se naši partneri u organizacijama u kojoj smo se jako dugo trudili ući moći računati. Radimo program za mladež, radimo i za seniore. Želio bih da nam pišete, da nam kažete vaše primjedbe, vaše sugestije, da kreiramo zajedno program, a tako ćemo kreirati i vašu i našu budućnost. Hvala vam na pozornosti.